Petrovac na moru. Nešto hotel se neki gradi, pogledaj to. Isto kako to izgleda. Petrovac na moru. Vidiš? Opa! Vidiš ti, ja malo izašao. Ono, znaš, tražim sobu za spavanje u 26. oktobra, pa mi svi gledaju, mak se budalo, jel? Vidiš da je sve za kraje sezone, gdje ćeš ti? Sad uzimaš, tražiš sobu, a ti ne biješ kući, jel? Kuka ti maj, vidiš ti. Today is 26th of October. You can find private room, apartment, because season is over, and only in hotel you can sleep overnight. This is Petrovac, small Montenegro city. And that's it. Goodbye. Peace out. One more time. Small, there's a church. Ima crkva tamo. Look, sunset, beautiful, huh? I need to find place to sleep tonight. I don't know what I'm gonna do if I don't find. But I think it's gonna be okay. Bye.